Seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua ni wathingilila chama cha Wiper kiisa kulelia muungamo wacho na kwikonia na serikali ya Kenya Kwanza kwa kila wawetakana serikali isu yendeye na kuvinyi ya mwene nthi vamwe na kuemwa ni thukumi wayo iweta itambia ya Musumbi William Ruto ya kukonia ngaliko ya ulei nthini wa serikali kuyisa kutethia mwene nthi wa Kenya. Kiyo aweta kitina wa kuvingwa kaambia uiti utendivia mithenya ili kisioni cha Yulambo wodini ya Mutito Kitui cha Miloni wasua uiti ulokwetu mbauni kundi ya Enoch Wambua Foundation wala enenthi mbe wangilie mwe makwata uiti wa mauwe kivathukanio vatendivi na kwenda serikali ya Kitui kwa ilia iwango sia uiti isioni sia nduani. Onesmus Chalo na mauvoa. Seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua niwawetekana vai kulelia muungamo wote chama cha Wiper na nimakwenda na kulunga serikali ya Kenya Kwanza tangaliko yo vinzani wanawetekana serikali ya Kenya Kwanza utongoni wake Musumbi William Ruto nilekeleli ya Kenya na kwa kulea kuthukuma enenthi undu vailite na Kenya kwa asia wikwati na serikali isu idwe ta chama cha Wiper tutongwe ni mutongwe wa chama kitu His Excellency Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka Senior Council. Idwe tuyina mibango na tuyomba netie na nitulete pyo kolika serikali ni wa Ruto. Nundu serikali wa Ruto kila wisikiwe nacho ni kunyanyasa andu maitu, kumithia maisha ma andu maitu. Na idwe itonyeka kuthi kuungana na mundu Musumbi wende na kuumisya enenthi ma Kenya. Kia weta kika vindani kalona na andiki mama wetu na kuvingwa kambe ya methenya ili ya kunenga ne uiti utendevi kwa enenthi ma Yulambu ilahi Mutito Kitui cha Umelode wansuwa va kaunti ya Kitui. Wea witu ta chama cha Wiper, wea witu ta Azimio na opposition ni kutabia Ruto kana serikali wake wende na kuumisya andu maitu. Nikutabia Ruto kana in fact andu ma Kenya megwa metela ginya 2027 mamunye kevelani kila ne batonyeka aite ku resign ojuti kwa sandu kuma kwa opposition aite ku resign ojuti amena kusobya IBC aite kuma kevelani twiko chaguzi onge Tonybe Kalonzo wa Musyoka atoke Musumbi wa Kenya au kwa andu ma Kenya. Ingekio wetakana Musumbi William Ruto kulika ngaliko yolei na kuwasamama hatongo ngaliko yesu na kumeke andhini wanzama yake maminista kuyesa kuetethia serikali ya Kenya Kwanza kuthukuma enenthi na enenthi kuyetekela uthukumi wa serikali isu. Nundu ma Kenya kala monidi oyimeni mutongo wa kumoko wa kumathenani maunidi opposition kuikulika serikali ni kwenda na kumomesya ithwe ndulete na tuyetekela kutumiwa ni Ruto kumesya andu ma Kenya. Seneta Wambua nwavingwa uitu wa mana wamethenya ili kutethesya enenthi kukwata uitu wa mwawo kivathukanyo wala wakule muvya wa uiti serikali ni ya kaunti ya Kitui uthengesya uiti kwi enenthi ma Mutito na alama wetakana menda miendo mwasa mimanza uiti. Didi vote ya vilingu muvo Mutongo TV kuma Mutito. Neto Onesmus Chalo.